Jedan od najinteresantnijih pisaca francuske književnosti je Honoré de Balzac. Mi ćemo na današnjem predavanju govoriti nešto o njegovoj poetici, o njegovom stvaralaštvu, kao uvodu analizu lektire Čičagorija. Balzac je rođen 1799. godine u Turu, u dolini Loare, dakle na samom jugu Francuske, i upravo je rođen u onom društvenom trenutku koji je bio značajan, interesantan ne samo za Francusku, nego i za Evropu. 1799. godina je prva godina posle francuske buržoaske revolucije, trenutak kada i Napoleon dolazi na vlast, tako da je Balzac imao čemu da piše, s obzirom da je bio usredsređen na istoriju i na spoljašnje događaje i okolnosti. Iste te godine rođeni su i Puškin i Heine, i neki kritičari podlače ovu činjenicu, iako su Heine i Puškin, da tako kažemo, u svom stvaralaštvu ostali više u jednoj epohi romantizma. Sam Balzac predstavlja, iako su ga u početku smatrali romantičarem, vrlo brzo će se pozicionirati kao realista i kao jedan od ključnih pisaca realizma. Što se tiče pisanja, Balzac je bio opsednut pisanjem. On je upisao prava i došao je da studira u Parizu, međutim vrlo brzo je odlučio da je pisanje smisao njegovog života. Radio je neumorno, po 18-19 sati dnevno, i pio je na desetine kafa dnevno da bi ostao budan. Čak je toliko ušao u to pisanje i odlučio da će to biti njegov životni poziv, da je kupio i štampariju da bi mogao da štampa svoje knjige. Naravno, on se zadužio i zbog tih dugova je samo još više radio. Prva njegova dela nisu donala neku književnu slavu, ali već 30. godina on postaje značajan i poznat pisac. Neka od njegovih poznatih dela jesu Poslednji šuan, Šagrinska koža ili Rođaka Beta. Ono što jeste interesantno da je Balzac možda jedini od romanopisaca u istoriji svetske književnosti koji je imao ideju da sva njegova dela predstavljaju, da kažemo, deliće jedne velike celine. On je imao ideju da napiše delo koje se zove Ljudska komedija i koje bi sadržalo 137 dela u okviru te jedne velike celine. Zapravo svaki roman koji bi Balzac napisao trebalo bi da predstavlja jedno poglavlje u tom velikom delu koje se zove Ljudska komedija. Balzac je napisao za svog života 91 roman, dakle nije uspeo da dođe do one brojke koju je sebi zacrtao, smrt ga je pretekla, ali u njegovim beležnicama ostali su i naslovi za ovih 40 romana koje nije napisao.